Kakamti daw yung kalong kabae pat kabamaru iya kacing em. Namar kadai kakam kabangi hap bantray hapo jong kakrem. Bat kidon kipuar haba kakrem katwa bunsin kibriu kibadon hapo jong kakrem. Kisya asat wat hakajaka banmi pat don rupat kibayam kibadu ila kajong kacing em. Kalong kacing tray kabae hadu kata-kata kidon kibenta haban par dakakpo banyo asay ya udaw yung dakathala kabaket. Haki benta kibat teban berkibalingkot ihap ban syupar laningu yaladi. Ladayo perkikrem bakam kenjang kakam pensup ha kabaring ya kathala ban say syabar. Bat kabakama kalong hakapuar bakakrem habaladep ban bam no kipaya jong kakrem. Namar kani kadai kabamatam kakrem kamdon paya syu kala syu sudien haka hau-hau. Hapo jong kakrem nginsyam shibun kilat kidon haka baki nong tray kitau baki prong ye kilat kilenti. Daka jing penmi shibun kilat kilenti kapenlong ban janru haka baring nekit yau doyong syabar. Kani kakam ka abru ka jingma ya ka jing em haka ba ya gane ngalamat daladie haka ara janriu haka shnong bolsara da kipanai ngalasa haki por bayo syuti telang naskul. Karu komti yau doyong kadon haki ar benta. Kadon kabasyu sam ya ka sharing lum ban penlong krem. Kadon pat ka benta kabasyuti ya ki trio kum ki kenja box. Ban sam ya ka krem pat enda habala kartu ka trio kala kamngam. Bat kawai ka benta kalong. Bagi nong tray ki barung syapo kim den kam ya ka oksigen. Ka jing dukhi ka jing satar irung larung tang ba iklet no ye ka jingma namar bangi yo ru ye ka pisa ka bakam he ha ka bawat ye ka bam haba yunu jor barki wei pat ki jat kam hari khasi jantia la sedang ningkong ye ka ne ka kam ti dawyong ha snam ka kandai spa nyo pho hapo ka British rule ha ka takapor ha ka ne ka por ka jingti yo dawyong kadang long ka baret bat ki nong ti ru kimpat dabun. Padai nadu kesem kat kendai spa prapau kakam ti doyong kelas sedang banlong kakam kabahe ha kabaki briu baro yelet bantrei shikane kakam namar baka painong belaru kakam he banyaki weipan ha kitai kisnem ka jingti yau doyong kakam bon bha harilum jantia ha kabala penyat yau doyong syapori Bangladesh tangba ha kitai kipuar empat dalap bon eru ya ka jingdon udoyong haka jela Meghalaya. Hadu menta ka jingsyam yu doyong ha Meghalaya amduna ya ka san spa nyopen riu poin 1.4 million ton bat kine kidon ru hapo ka jela ka jongi. Tongin ya pet ya ki shnong ki badan yu doyong hapo ka jela Meghalaya baro ki shnong ki baka solkar kalayo jingtip badan udoyong. Bat don haki lai tli ki zone lane ki district kalong Khasi Hills, bat Garo Hills, Jantia Hills. Kine baro lightly kidon yau doyong ha kine kishnong kabangan yatu menta. Kashnong kabodon doyong napo rilum Khasi Jantia. Kabaningkong gadai kabol sara langrin syatai, kabairung maulong shela, nangta kasoara cera punji, kalait reng au maumlu lait du Jarany, maulong shela, waklong, mausto, mausenram, jathang, kamaudan, monai chora, maube, larkal, langkerdam, ben ursla. Kine kidei hakitan jungka benta Khasi Hills, bat haba pai pat syarilum jantia, kidon yagine kishnong kibadon doyong. Kashnong sutenga, kashnong lagadong, musyang lamare, kli riat, yuksi, la rembai, berwai, cermang, bapung, jarany, shikan talang, lumshnong, soken por, amwi, narpo, shermang. Kine pat kidai na rilum jantia, kishnong kibadan yau doyong. Kishnong kibadan yau doyong na po Garo Hills pat kikentok, ya kine kishnong. Ka East Darangiri, ka West Darangiri, ka Siju, ka Nagal Bibra, Singgi Mari, Rongrengre,
jangkre mermail saram rengkodiam agal kidem nabru walwang baljong dong ring asilgan nang tapat ka kaila sil pendengru bal pakram kine pat kide kishnong lese ki bakham e ban kenno namar bangi ngimde ki karo kham sukiru te parlok kine kide kishnong ki badan yau doyong hapo ka jela mekalaya ka jongi daga jingdon yegine ka penlong ya ka jela ban riuspa ka jingdon yegi marpo kendau ban ngandam kwa ban keren ai shaki wei pat ki benta la ka dai haki rule dan la ka dai haki an jong ne doyong namar nga ngadai tang unong ye thu ya ka jingdon jong doyong haki ne kishnong bless you.